Yn ystod tymor a haf, byddwn ni gyd yn cydweithio fel un gymuned i ofalu am ein hunain. During the summer term, we will all work as one community to look after ourselves. Byddwn yn dysgu sut i ofalu am ein cyrff. Trwy fwydo'n iach trwy wneud ymarfer corff. A trwy ddysgu beth dylwn ni ddim wneud. We will learn how to look after our bodies. By eating healthy, doing plenty of exercise. And by learning what we shouldn't do. Byddwn yn debyg yn dysgu sut i ofalu am ein iechyd meddwl. Sydd yn holl bwysig I ni dyfu yn hapus ac yn hyderus. We will also learn about our mental health, which is very important for us to grow to be happy and confident. Byddwn yn annog oedolion fel staff a rhieni i gymryd rhan a dysgu gyda ni. We will be encouraging adults like the staff and parents to take part in learning with us. Erbyn diwedd y tymor, byddwn wedi creu wefan I ddangos am sut I ofalu am ein hunain. By the end of the term, we will have created a website for children how to look after themselves. Os hoffech chi'ch helpu, mae croeso I chi gysylltu gyda'r ysgol. If you would like to help, you're welcome to contact the school. Diolch yn fawr.